Id-direttur maniġerjali tal-Allied Newspapers, Michel Rizzo, sospenda lilu nnifsu wara li l-ħamis tressa l-qorti b'arrest mixli bħasil ta' flus u frodi fost oħrajn. Fi stqarrija Allied Group, il-kumpanija responsabbli mill-pubblikazzjoni tal-Gazzetta The Times, qalet li kienet sorpriża li l-ħamis ittieħdet id-deċiżjoni li d-direttur maniġerjali tagħha u l-kumpanija Progress Press jitresqu l-qorti mixlija b'akkużi kriminali. Dan wara inkjesta maġisterjali dwar allegat negozju bejn Keith Kembri u l-ex-diretturi tat-Times Adrian Hillman u Vince Buħaġar diversi snin ilu. Il-kumpanija tat-Times qalet li hija kkoperat mal-awtoritajiet u tenniet li hija vittma ta' dak li seħħ. Fl-istqarrija l-Allied tat-Times iddefendiet lil Michel Rizzo qalet li fil-qorti ntqal li ma hemmx evidenza li Rizzo kien involut b'żippropriazzjoni ta' flus. Il-ħamis Michel Rizzo u Claude Licari, ex-uffiċjal finanzjarju ta' Progress Press, ingħataw il-ħelsi mill-arrest fuq depożitu ta' 20,000 euro garanzija personali ta' 50,000 euro. Huma flimkien mal-kumpanija Progress Press tresqu l-qorti wara aktar investigazzjonijiet mill-Pulizija tad-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet tar-Reati Finanzjarji. Riċentament fil-medja ġie rrapportat li t-Times setet frodat 750,000 euro lil Malta Enterprise fuq finanzjament li kisbet biex tinvesti f'magna tal-istampar. Quddiem il-Maġistrat Charmaine Gallia, Rizzo u Licari ċaħdu l-akkużi u ġew friżati l-assi ta' Progress Press Limited.